Insellmilkom eżis il-paċi ma'kom. Sa nispjegalkom daw l-aħħar videos li qed nitfa' ta' Santa Teresa. Jiena fil-bidu kont fajtilkom il-videos li jiena għamilt kont fuq Radio Marija li jieħdu xi 25 to 27 minutes, forsi hemm min jarhom twil wisq. Allura jaħsib kien għamel mod ieħor, qed nitfa' videos. L-iskop tagħhom ġat fajt wieħed, imma fit-tieni wieħed ħan nispjegalhom x'jiena nagħmel. Jiġu 7 minutes, 8 minutes, dan se jiġi naqriżet għax qed nitkellem jien biex nispjegalek. Mela f'dan il-video inħarsu lejn it-tfulija ta' din il-qaddisa Santa Teresa tal-Bab mid-Ġesu. Qed nagħmlu dan permezz ta' ritratti u noti. Fuq kull ritratt taraw ir-ritratti u taraw il-noti. Forsi mhux se jiġi in details min ikun jisma' l-ħajja tagħha fid-dettalji imur f'dawk il-programmi ta' Radio Marija. U nittama eżis li dawn il-sibijiet u stampi jagħtukom il-paċi u jqarbukom lejn il-mulej permezz ta' din il-qaddisa. Għanajda naqra bl-Ingliż. In this video, we look at the childhood of Saint Therese of the Child Jesus. Through photos and notes, I'm doing this video, and I hope these thoughts and images bring you peace, and draw you closer to the Lord. Suġġerilkom li tisimawu. Jortok xi ħsieb kun prontfaw fil-comments. Ħadkun qed evangelizza.
sma